stvari vidim. Ništa. U Bosni i Hercegovini isto su. Prvi stepen zdravstvene zaštite potkošlje. Jer to ti je na nervnoj bazi. Jer ti imate na nervnoj bazi. Znaš, kada je došao Fred, zaperiše ga, gospodine, anestezija, ovo, hoćete li, kaže, vi platiti ili o trošku Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine? Fred, to plaća, ne plaća. Pa je to onda objavio trošku Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine, anesteziju, kaže, Fred, nije nikakav problem. Spavaj mi, djete, što? Majke moje, ta farmakomafija, to su đubra, najveći kriminalci, uvjedljivo, samo izniše neke bolešćine, jel? Non stop, kaj ptičji grip. Kakav grip? Ptičji grip. Kad sam ja vidio goluba da je kihnuo, ajme se. Jer kaj je vidjeli krave jest budala. Ja gledam one krave. Pogled ko sa hašera, kaj vidio i ljudi budala. Ja bi ukinuo sve te esencijalne liste, neesencijalne. Ja bi zatvorio sve apoteke, šupičku, ne treba. I otvoriš kafanu. Normalno, jel majke ovo? Hvala, ne treba. Ja bi napravio esencijalnu listu i na njoj ne bude nana, čuvakuća, majčina dušica, bijeli luk i kiseli kupus. To je to, ali domaća nana, sve što treba u tim prirodnim lijekovima, jel, majke moje, sve što nam treba. I domaći kiseli kupus, ne do Bog, nije ti dobro, odeš kod doktora, dobar dan, šta je, ne znam, ne boli me dugmena sa kovu, nikakav sad, to je neki problem, 3 put po pol kile kicelog kupusa. Raso ne bude na zo od kuće, jel? I fino, gdje ćeš, ako je apoteka zatvorena, u poljoprivrednu apoteku. Normalno, dođeš dobar dan, recept 3 put po pol kile kicelog kupusa, ali neš kući pojesti. Tu, prostorija, neš izaći dok ne pojedeš. I ti ono prvo pola kile kiselog kupsa kad pojedeš dobar, jel ne? Pa malo zaliješ raso, ovu, drugo jedla. Treći, i ti kad pojedeš 3 put po pol kile kiselog kupsa, i odmah osjetiš borbu kupsa i vidiš se. Jedna pokucana. Šta je? Pojeo sam terapiju. Kad jeste, izvolite, možete kući. Kako? Kako? I polagnici. Jedan pogrešan. 2 dana kasnije. 100 maraka na ulici. Lijepo. Maraka, Matej, samo da mi je do kuće doći. Ali kad dođeš kući, kad ono zlo izađe iz tebe, ma nije malo dobro samo tebi, nego tvojim najmilijim. Jer kad ti ispustiš onog Tihomira, on pobije sve bacile, bakterije i ostalo domadu tvojim najmilijim. Sve, familije nije ništa, normalno oni se već navikli. Samo kao jebote, da ne bi moglo iz jedne guzice izaći.